Preljubljeni, univerzum gleda in spremlja in si tako zelo želi, da bi prišlo do te nove evolucije človeštva. Kajti prav to se zdaj ponuja, nova evolucija za človeštvo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ponovno se javljava z Mauija in spremljava klepetalnico. Ko se javljate iz različnih dežel sveta, iz več kot 40, to je res čudovito. Danes bomo imeli zelo močno aktivacijo, kajti imeli bomo priložnost prisluhniti prenosu iz Kostarike. Tam smo prvič uporabili kvantne generatorje, kanaliziral sem Alkazarja, kanaliziral je Elohime tudi David. To so njegovi glavni vodniki, ki so mu pomagali ustvariti kvantni generator. Javlja se nekdo iz Portlanda, pa iz Kanade. Brazilija je z nami. Nemčija. Aloha piše nekdo iz otoka Oahu na Havajih, pa Maryland, Danska, Kalifornija, Teksas, Kanada, Francija, Poljska, Švica, Nanaimo, pa New York City, Italija, Sedona, Avstralija oziroma Avstrija, pa Big Island. In širom sveta ste z nami, pa Mark Harper zgoraj Šasta. Živijo Javier, ki je verjetno trenutno v najini hiši. Tasmanija. Dobrodošli vsi skupaj. Pa Brazilija, Mehika, Italija, Argentina, Nizozemska. Okej, povežimo se zdaj zavestno, z namero, z vsemi drugimi udeleženci okrog sveta in samo začutite. Javlja se tudi Švica, začutite, pa Portugalska. Naj bo vaš namen, da se želite povezati. Vizualizirajte, kako ste povezani s tisočimi ljudmi. Že zdaj je vključenih več kot 3000 ljudi. Živijo Škotska, Jaro iz Aljaske. Začutite energijo. Čudovita. Francis iz Singapurja, pa Nataša, Alenka iz Češke, Neja, živijo. Turčija. Zdaj res prihaja čudovita energija, Ifrat iz Izraela. Dobrodošel. Začutite, Mortien z Nizozemske, Kiko iz Sydneyja in Judith z Madžarske, Monika z Poljske, Sanja, Kalifornija. Začutite energijo. Skupaj ustvarjate res čudovito energijo. Silvija iz Italije, pa živijo Willy. Nekdo pravi, da že čuti energijo, pa Cynthia z Mauija. Živijo. Živijo Cynthia. Začutite energijo. Večinoma bo današnja izkušnja poslušanje posnetka, tako da bomo vsi lahko začutili, kaj se je zasidralo s kvantnimi generatorji na Kostariki.
Preden pa začnemo, pomembno naznanilo. Kvantni generatorji še niso na voljo. Če torej pišete Davidu ali pa naši ekipi za podporo, bomo vaše prošnje žal zignorirali zato, ker kvantni generatorji ne bodo na voljo pred 15. marcem. Zelo kratek vprašalnik bomo poslali vsem, ki boste izrazili željo, da bi želeli primer kvantnega generatorja. Torej, potrebujete zlata zvezdna vrata. V manjša zvezdna vrata ta generator ne paše. In zato morate imeti ta večja zlata zvezdna vrata, s katerimi kvantni generatorji delujejo v sinergiji. Vodniki želijo, da bodo res kvantni generatorji šli po vsem svetu, ampak počakati moramo. Morda vas ne bomo takoj razveselili z odgovorom, kaj ti specifično je namenjeno, kam naj bi ti kvantni generatorji prišli. Torej, za zdaj še nič ne pišite in 15. pa bo sledila najava in takrat vam bomo razposlali vprašalnike, lahko boste izpolnili vprašalnik in morda boste prišli potem do kvantnega generatorja. Potem pa ste ljudje spraševali še v zvezi z drugimi napravami, ki jih je izumil David. Torej, ta naprava, če jo že imate, dela v kvantnem polju z drugačno funkcijo, ne deluje enako kot kvantni generator. Gre za drugačno tehnologijo. Nekdo sprašuje, ali kvantni generator sovpada z veliko bronasto strukturo? Ne, ravno kar sem rekel, da je potrebno zlato. To je 24-karatno zlato na teh zvezdnih vratih. Zlato ima čisto specifično energijo. In Elohimi so prosili, da povežemo kvantni generator z zlatimi zvezdnimi vrati. Pa še eno vprašanje, ali lahko uporabljamo eterični kvantni generator? Ja, lahko. Ko vas bomo povabili, da boste to naredili, boste povabili pač to energijo in jo lahko pokličete v katerokoli svojo meditacijo. Fizična zvezdna vrata z generatorji, kot vidite, zahtevajo pomenljivo geometrijo. In to je investicija, ampak na eterični ravni pa jih bo možno uporabljati tako, kot delate lahko z eteričnimi zvezdnimi vrati. Če pa imate fizična zvezdna vrata in fizični kvantni generator, pa to potem nenehno žarči energijo. Zdaj pa spet vprašanje, ki ga tudi sama čutim, ali lahko na kratko razložita, kaj je kvantni generator. To je tehnologija, ki je bila dana človeštvu v tem času, zato da nas podpre, da se bomo lahko uglasili na popolnoma drugi ravni s kvantnim poljem. Kvantno polje je realnost. Ta fizična, tridimenzionalna realnost je na neki ravni iluzija. To zelo težko dojame, ker je del tega. Ampak realnost je, da ste vi superzavestno bitje. To je vaš resnični jaz, kot mu pravi Alcazar, in ta obstaja, vaš resnični jaz, ves čas obstaja v kvantnem polju. Vaš superzavestni jaz pa usmerja vašo človeškost skozi intuicijo.
Izgubili pa smo ta stik, to povezavo z našo intuicijo. In zdaj je čas, da se ponovno povežemo. Obenem pa pravi Alcazar, je zdaj čas, da funkcioniramo z uporabo fizike kvantnega polja in ne s fiziko tretje dimenzije. Fizika tretje dimenzije je izredno omejena. Ko se povežete in začnete ustvarjati iz kvantnega polja, lahko ustvarjate zavestno in ko vadite, ko boste šli še globlje vanjo, v to polje boste postali mogočen zavesten ustvarjalec. In povezava s kvantnim poljem nam omogoča tudi določeno raven transcendence. Tudi na človeških ravneh. To je tako kot vse, kar se vam je zgodilo doslej, je del vaše človeške zgodbe. Z razvojem pa smo bolj povezani in smo povezani z lepoto superzavestnega jaza, kot da bi se dotaknili delom našega življenja z zavedanjem. Zgodi se čudež. Veliko vsega se lahko zgodi. Ne le, da gre za zavestno ustvarjanje v materialnem svetu, ampak tako, da ima to globoko vpliv. Andreja sprašuje, če lahko dobi kvantni generator. Andreja, prosim te, da poslušaš, kaj govoriva. Ne, za zdaj še ne. 15. marca bomo poslali informacije o tem, kako lahko prosite za kvantni generator. Jerome sprašuje, če bo to možno za srednje velika zvezdna vrata zlate barve. Samo v večja pašejo, gre za fiziko. In tako pač je in to je jasno. David pravi, da manjših različic ne bo. Ampak pojdimo naprej, ker bomo vse informacije posredovali 15. marca, zdaj pa sledi izkušnja. Ko smo prvič delali s kvantnimi generatorji, smo bili poleti lani na Kostariki. Pa še en element, zakaj gre. Kot je rekel Alcazar, ko bomo enkrat to energijo zasidrali na Mauiju, bomo odprli vrata v širše realnosti, prinesli nam bodo energije, ki jih doslej na planetu še ni bilo. Ustvarja se mreža širom planeta. Čez nekaj trenutkov bomo poslušali aktivacijo, za katero smo potrebovali 4 dni na tej delavnici. S Pragitom sva imela na delavnici takrat 3,5 metre visoka zvezdna vrata v Kostariki. 4. dan pa se je vključil David Clemens, ki je ustvaril kvantne generatorje in naredil to aktivacijo. Po aktivaciji pa sledi Alcazarjevo kanalizirano sporočilo, ki pa je prevzelo mene. In zato sem navdušena, da boste lahko to poslušali vsi. Ja, čez nekaj trenutkov, razen če je še kaj povedati, se lahko potopimo v izkušnjo. Dobro? To je zdaj 15 minut dolg audio posnetek, ker je to Stargate meditacija, ki sledi kanalizirano sporočilo. Če v tem trenutku nimate časa, če nas gledate, pa se še niste uradno registrirali na to serijo v živo, se lahko registrirate brezplačno ali pa kaj prispevate, to lahko naredite na naslovu, ki bo zdaj na ekranu. In dobili boste dostop do audio različice. In lahko potem poslušate to meditacijo, ko boste imeli čas, da se boste lahko res sprostili. To je torej 3. dan.
tretji dan te serije, tako je. Če ste z nami v tej izkušnji, pa začnimo. Samo zaprite oči in se sprostite. In naj bo telo udobno nameščeno. Bodite prisotni in sproščeni. Nič vam ni treba početi. In samo uglasite se. S celotno energijo cele skupine, z namero se povežite z vsemi drugimi udeleženci. Začutite, kako se energija krepi in povežite se z namero s tisočimi udeleženci okrog sveta, vsi povezani kot eno, v tem trenutku, zdaj. Začutite. Zdaj pa držite to energijo in ji dopustite, da gre še globlje, ko bomo šli v meditacijo. In ponovno pokličite eterična zvezdna vrata, naj se spustijo in vas obdajo. Začutite zavest zvezdnih vrat, kako prihaja k vam. In kot veste, se vsa zvezdna vrata povežejo energijsko. In tako so vaša eterična zvezdna vrata povezana s temi velikimi vrati. In Julien bomo prosili, da gre v zvezdna vrata. In tako, preljubi, še vedno smo z vami. In prosimo vas, da prosite v sebi z močno namero. Prosite naj te naprave, ki jim pravite kvantni generatorji, naj se aktivirajo in začnejo krepiti energijo. Naj dvignejo energijo navzgor do najvišje točke, ki ste jo doslej dosegli. Kličemo in prosimo za aktivacijo generatorjev kvantnega polja. In začutite, ker že žarčijo k vam in skozi vas, te nežne energije podpore. In preljubljeni, še več je možno. In zato vas prosimo, da ponovno prosite za naslednjo raven, naslednjo intenzivnost energije, naj se zlije skozi zvezdna vrata v vaše polje, v vaše telo. Prosimo za naslednjo raven, naslednjo plast energije kvantnih generatorjev. In samo začutite, kako se energija spet nežno dvigne. Nič vam ni treba narediti. Samo popolnoma ste sproščeni in samo dopuščate. In tako, preljubljeni, da bi zadovoljili tudi svoj in da boste lahko sprejeli vse, kar je mogoče. Vas bodo Elohimi vodili skozi ta proces. Ampak spomnite se, besede nagovarjajo samo vi pa v energiji sprejemate neposredno energijo od njih vase. Besede prihajajo skozi Davida in energija prihaja k čisto vsakomur od vas direktno.
In tako zdaj vabimo Davida, naj ponovno dopusti pretok besed. Greetings, beloved ones. Pozdravljeni, It is our immense joy preljubi. to join you once again. V našo izjemno veselje nam je, da smo ponovno lahko z vami. Repeat In z veseljem and also bomo ponovili, enhance pa tudi okrepili the energy energijo of that which has taken place so far. tega, kar se je doslej zgodilo. We will ask this channel to go slow Prosili bomo, naj besede prihajajo and počasi. now we invite you In zdaj to begin vas your breathing vabimo, slow, very slow. da upočasnite svoje dihanje. Breathe in. Vdihnite Hold the top of the breath. in zadržite dih. Now breathe out. In zdaj izdihnite Very slow. zelo počasi. Hold the bottom of the breath. In zadržite izdih. Now breathe in. In Slow, zdaj so slow and vdihnite. gentle, dear ones. Zelo počasi in nežno. To the top of the in-breath. Now as you hold the in-breath at the top, In spet zadržite svoj vdih. we wish you to feel the In zdaj emanation, želimo, da your začutite, presence, your quantum self kako žari in your vaš heart center. kvantni jaz And v vašem now srčnem release središču. your breath. In zdaj Breathe izdihnite Gentle, nežno, slow. počasi. Breathe in, and each time you breathe Vdihnite in, in feel vsakič, ko your vdihnete, presence, yourself začutite collecting svojo more prezenco, more still kako ste bolj in your osredinjeni sacred heart space, in in bolj your quantum bridge, mirujete v svojem quantum kvantnem gateway. mostu, kvantnem prehodu v srcu. Breathing out, Izdihnete slow, so slow. zelo počasi. Breathing in. And again, Vdihnete when you reach the top of the in in-breath, ponovno, keep ko that vdihnete, space and feel your presence. začutite svojo prisotnost. Feel the active Začutite quantum gateway in your heart center. aktivna kvantna vrata And breathe v out, srčnem središču. In izdihnite rhythmic, počasi, nežno, ritmično. breathe in. Vdihnite. Now, dear ones, In zdaj, preljubi, as you reach the top of the breath, ko dosežete poln vdih, we ask you to invite vas your prosimo, quantum presence da povabite kvantno prisotnost. to draw you in to your Naj sacred heart, vas to potegne v engulf svoje you, sveto srce. to enmesh in your being, to encompass you, Naj vas ta prisotnost and breathe objame out. in izdihnete. Breathe in, Vdihnite
now, dear ones, do you feel, In zdaj, preljubi, ali čutite? very important, feel the stillness, To je zelo pomembno. the Začutite gentleness, to mirovanje, the love to of the nežnost, quantum presence that you ljubezen are. kvantne prezence tega, kar ste. Now, dear ones, do you feel In zdaj, preljubi, that quantum presence ali čutite, inviting you da vas ta kvantna melt prisotnost into it? vabi, da se pretopite vanjo? If you are willing, dear ones, accept the invitation to Če želite, sprejmite to povabilo, into da se your quantum popolnoma presence, raztopite pure love, v svojo pure kvantno prisotnost, potential of you. v čisto ljubezen in čisti potencial sebe. And we invite you with In each vabimo in-breath vas, and out-breath, da z vsakim feeling vdihom yourself melt in and izdihom meld začutite, deeper kako se raztapljate in into your quantum spajate field, your vse quantum globlje presence. in globlje v kvantno polje, v svojo kvantno prisotnost. And as you do this, dear ones, In ko to Feel naredite, yourselves, preljubi, your energetic začutite cells, your svoje biological cells, celice, energijske come celice, alive biološke with pure celice, joy, kako zaživijo pure v presence, čisti radosti in pure čisti stillness. prisotnosti, Do you feel v it, dear čistem ones? mirovanju. Ali Feel čutite this to, wonderful, preljubi? beautiful Začutite energy that is you, to čudovito energijo, tu ste vi, so popolnoma present, pri miru, popolnoma so prisotni joyful. in polni radosti. And we invite you to take a moment Vabimo vas, da si vzamete trenutek to enjoy this energy in before uživate we move to the next v step. tej energiji, Using your preden in-breath naredimo and naslednji out-breath to korak. go deeper Z and vdihom deeper, in izdihom greste še globlje melting in and globlje. melding into your true nature, Raztapljate se your quantum in self. spajate s svojo resnično Feel this, naravo, dear ones. s svojim Feel kvantnim this. jazom. Don't think it. Začutite Feel to, this. ne v mislih, v čutenju. Do you feel the ever deepening joy of you? Ali čutite vse globljo This is radost? your nature. To je vaša narava, preljubi. This is who you are. To ste vi. You are pure quantum potential, Ste pure čisti, quantum joy, kvantni potencial. pure quantum love made Čista manifest kvantna in radost, your life as you are. kvantna ljubezen, utelešena v vašem življenju. Now, we wish to invite you In zdaj vas želimo povabiti, da začutite the energetic of the gateway, energijo if you will, tega prehoda, to your quantum presence. teh vrat do vaše kvantne prisotnosti. Morda boste to You may feel začutili it as a tunnel, kot balonček, however it morda presents kot itself to tunel, you. kakorkoli že se vam pokaže, je popolno. This, dear ones, is like an opening To, preljubi,
je kot odpiranje to your higher self, za your most higher aspects, your do direct vašega višjega connection jaza, to the source višjih aspektov, quantum field of pure do love. direktne povezave z virom, s kvantnim poljem čiste ljubezni. Be playful. Začutite to. Bodite igrivi. Sense this connection. Zaznajte to povezavo. Začutite jo. You may feel a rhythm, Morda boste začutili ritem a v tej field povezavi oscillation, if you will. in You may feel this as a nihanje stream, polja. Morda a boste to stream začutili of kot pure, pretok love-light energy that is you. čiste, žive energije This energy tega, kar asks ste. you to invite it in, Ta energija vas to prosi, bridge into da jo every povabite cell, vase kot most do vsake atom. celice, do vsakega atoma, every subatomic particle, do vsakega subatomskega delčka, that makes all of your bodies, iz katerega sestoji vaše telo, otherwise, vsa vaša telesa, fizično in sicer. invite this energy in. Preljubi, povabite to energijo vase. And this is very important. In to Let je yourself zelo become pomembno. this energy. Dovolite si postati ta energija. Trust this energy. It is you. Zaupajte tej energiji. To ste vi, preljubi. Can you let go and let yourself Ali se lahko sprostite or melt, in si dovolite, dissolve into this energy? da se raztopite v to energijo. That is you. Yes, that's it. That's it. dear To ones. ste vi. Do you feel the peace? Ali čutite mir? Do you feel the love? Ali čutite ljubezen? Do you feel the joy Ali čutite radost of simply being? Yes, dear tega, ones. da That's preprosto right, that's it. samo ste? Ja, preljubi, to je to. Take a moment to play in this Vzemite si energy. trenutek in se poigrajte s to Be energijo. fun, be creative, feel this. Naj bo This is you, zabavno, dear bodite ones. ustvarjalni, začutite to. To ste vi, preljubi. Yes. Do you feel how light Ali and čutite, fine the vibration has become? kako lahkotna in Is this prefinjena not je exciting, postala dear ones? Do you feel the excitement vibracija? Ali čutite of navdušenje what ob is tem, taking place kar se dogaja within you, znotraj vas? as you, that is you? To ste vi. And we invite you, if you wish, In to vabimo let go vas, če želite, of everything that you think that da you are, spustite vse, kar mislite, da ste, and to melt into the real you. in se stopite Yes, v dear svoj ones, do you resnični feel jaz. Ja, preljubi, ali čutite to? There are no words. There are no thoughts. Ni besed, ni misli, The pure feeling of the čisti real you. občutek Enjoy this. vašega for a moment. resničnega Feel jaza. it. Uživajte v tem za hip, začutite to.
Dear ones, it delights us to see you. Preljubi, radosti nas, ko vidimo, da se igrate v tej energiji, mar ni čudovito? This is where we are. This is the real you. Tu This smo is the mi, sensation of your higher self. to je vaš Your higher resnični aspects, jaz, your higher to je vibrational zaznava aspects. vašega višjega jaza, vaših višjih dear ones, aspektov na višji vibraciji. In zdaj, The preljubi, beautiful energy you have created here today. ustvarili ste čudovito energijo tukaj, v tem allows you prostoru, now to go danes. deeper. In to vam zdaj omogoča, da greste lahko globlje Dear ones, are you in willing to višje. take the next step? Preljubljeni, ste pripravljeni narediti We naslednji hear the korak. collective yes, Slišimo kolektivni da and we are in Zahvaljujemo such se joy vam. that you choose to do so. in radosti nas. Do you now feel Da ste that new izbrali energy tako. coming in? In zdaj čutite, kako prihaja nova energija. You may feel this is slightly fiery. Morda se vam bo zdela kot ogenj, ker vibrira. This is the collective energetic of all the To aspects je of you kolektivna that dearly energija wish to vseh connect with you. aspektov vas, ki se želijo And the povezati z fiery vami. flame that they hold, we In will ognjeni call the love plamen flame. je plamen, ki mu bomo rekli, It is plamen the active ljubezni. flame of To you, je dear ones. Do you aktivni feel plamen this? vas samih, preljubi. Ali čutite to? Ali čutite to energijo? It is both still and active. Do you Je feel this? obenem mirujoča in aktivna. Ali čutite to? It is the infinity of all that you are. Je neskončnost vsega, kar ste. Whenever you In wish, na voljo vam je, da jo pokličete, kadarkoli želite. In zdaj vas vabimo, in the energetic of your da love obsedite flame, v energiji your pure vašega essence plamena of ljubezni. your collective self. To je vaša čista esenca Please vašega sit for kolektivnega just a moment. jaza. Feel this Prosimo energy of vas, your da love obsedite flame. samo za hip in začutite to energijo vašega plamena ljubezni. Yes, that's it, dear ones. Tako je, Play in the preljubljeni. energy of you. Poigrajte se z And energijo now, we sebe. would like you to invite you In to go zdaj that little bit vas further. želimo povabiti, da greste še malo dlje. Your higher aspects wish to connect with you in a much more deeper, Vsi vaši višji more aspekti tangible se way. želijo povezati z vami še bolj osebno, še bolj Would you otipljivo. invite those aspects of you to bridge to you, to connect Bi with povabili you, te to aspekte, unify naj with se you? povežejo z vami, naj postanejo eno z vami. Yes, that's it, dear ones. Tako je, preljubljeni. Do you feel the peace? Ali You feel the čutite joy. mir, ali čutite radost, As you return, reconnect, if you will, ko se vrnete, se ponovno to the povežete aspects of you that are everywhere. z aspekti vas samih, Do you feel the unity? ki so vse povsod. Ali Do you čutite feel the love? povezavo, That ali these čutite aspects of you ljubezen, offer you, the joy, the ki vam jo peace, ponujajo,
ti vaši aspekti. To radost, ta mir. We would now like to offer you something which we did not expect to Zdaj be pa able vam to offer želimo you at this ponuditi stage. nekaj, česar nismo The pričakovali na energetic tej you have fazi. created here is Energija, ki ste jo profound. tukaj ustvarili, je It is izjemna, wonderful. je prečudovita. If you could see and feel from Če bi our lahko vantage videli point, in začutili it is amazing z našega what you gledišča, as a group, je prav izjemno, with Alcazar, the Stargate, with Brigitte, kaj ste naredili and vi your kot hosts, skupina what you have created z zvezdnimi vrati, s Brigitom is in simply Jules. magnificent. To, kar ste ustvarili, je preprosto veličastno. Zaradi te energije We would like to offer you a new template. vam želimo ponuditi novo podlago, This is a template of unity, nov odtis. deeper unity with the To je aspects še of globlja yourself. enost They call z for you, aspekti dear vas ones. samih. They dearly wish Ti to vas kličejo reunify with you, in si srčno želijo, da bi se ponovno to povezali z allow us to vami. gift you this template, Boste to dovolili? Nam dovolite, da vam damo ta odtis, to podlago, da boste še poglobili svojo povezavo. Ja, hvala lepa. Do you feel that, dear ones? Do you feel Ali čutite to, how preljubi? soft, Ali čutite, how vibrant, how beautiful, how amazing the energy of you is? kako The coming together, the izjemna, reunification čudovita, of you. sijoča je vaša energija? These aspects of you are coming Ti from vaši us. aspekti prihajajo od nas, All levels. prihajajo z vseh You've ravni. never consciously connected with before. Z nekaterimi se doslej še niste zavestno This povezali. is like a deeper family reunion. But the To family je, is kot you. da It bi is se the all. ponovno sestala stara družina. Feel this Ampak ta družina ste vi. beautiful love that you are, Vse, kar dear ste. ones. This oneness. Začutite to čudovito ljubezen, to, kar Is ste, it not to profound? enost. Yes. Mar ni globoka? Take your moment to feel Vzemite si this. trenutek And then we would like to in hand this začutite back to. to Alcazar. Potem pa želimo spet vrniti besedo And Alcazarju, so it is. ki bo nadaljeval. In tako je. And so, beloved ones, In tako, you preljubi, are indeed greatly loved and honored. resnično, Over these last moments ste globoko together, ljubljeni v teh zadnjih trenutkih. you have individually invited and allowed Ste a kot deeper posamezniki merging individualno povabili with that in super dopustili conscious self še globlji for your spoj soul, s svojim higher superzavestnim self, to the jazom, dušo, you prefer višjim to jazom, use for the katerokoli že indescribable besedo essence najraje uporabite of who you are, za opis neopisljive esence tega, kar for ste. in truth
Kajti v as we have resnici, said many times, kot smo že velikokrat povedali, that superconscious self exists deep ta in the superzavestni void jaz of pure potential. obstaja globoko v praznini čistega Your potencijala. very existence in this body is due to the intention Vaš obstoj of your v superconscious tem self telesu je možen zaradi namere vašega superzavestnega in this jaza, dimension, da bi a ustvaril physical v form tej that you dimenziji call your body, fizično podobo, ki ji so rečete that your telo, consciousness can explore tako da this lahko vaša beautiful zavest creation raziskuje of the physical to realm. čudovito ustvarjanje, to kreacijo v fizičnem svetu. There has been and there still is on this your earth the discordancy, Na vaši zemlji the je distortion obstajala in še vedno that obstaja had up until a few motnja, moments ago made it extremely difficult zaradi katere je bilo do pred nekaj trenutki zelo težko and now spoznati svoj resnični jaz. the doorway has been In reopened zdaj so because se vrata enough ponovno of you odprla, have kajti come together dovolj vas je, with the tistih, intention ki ste se of združili becoming free, z namero, with the da se intention osvobodite, of knowing self, z namero spoznati sebe. because there was such a beautiful gathering of heartful, loving beings. You made In it ker je possible prišlo do snidenja for us tako čudovitih, on the ljubečih other bitij, side of the veil je to to omogočilo bring nam you na drugi strani these tančice, generators, da vam prinesemo which started to te bring your generatorje, energies together ki so in a začeli unified field. združevati vaše energije v enotnem polju. As you allowed yourself to merge, In to ko drop ste into si dovolili this spojiti se unity in se potopiti with v those to around you, enost s tistimi, you ki so okrog raised vas, the vibration to a ste s point, tem dvignili to a vibracijo place do tolikšne where mere those whom you know v as tak the prostor, Elohim could kjer guide tisti, the process. ki jih poznate kot You have Elohimi, just moved lahko vodijo proces, skozi katerega ste šli Do ravno not kar. be concerned if Naj you vas have nič not ne skrbi, fully felt the joy and the bliss če niste v polnosti because, začutili beloved radosti in your blaženosti, senses kajti have been preljubi, shut down for so vaši long. čuti so bili tako dolgo zaprti. Even the height of the joy that you have experienced in the past Celo is a največja small radost, ki ste jo v preteklosti of what is doživeli in now izkusili, possible. je majhen delček tega, So kar je know zdaj mogoče. that in the days and weeks In and vedite months to torej, come, da v naslednjih you will dnevih, start to tednih, expand mesecih your experiencing of joy. A bo sledila deepening ekspanzija of the vaših potential for izkušenj this energy radosti that you call love. in poglabljanje potencijala za to energijo, ki ji rečete have said before. ljubezen. Ampak, kot smo že rekli, That which you have thought of as love in the past to, kar ste v is so preteklosti mislili, da je compared ljubezen, to that love je tako majhno v that is primerjavi possible now. z ljubeznijo, And ki je so, možna zdaj. beloved ones,
in tako It preljubi. is time to allow Zdaj je both čas, your physical heart and your da energetic dopustite, heart center to start to open and expand, da se začne to allow odpirati vaše fizično, srčno središče experience of in love to be felt, fizično to srce be lived, v ekspanziji, to be celebrated. da lahko začutite ljubezen, jo zaživite in se As you radostite. have heard, In kot ste slišali, it is easier je for zdaj you in your human aspect lažje to begin za vas to v connect vašem človeškem with those aspektu other aspects of your začeti vzpostavljati povezavo z drugimi who aspekti are existing vašega superzavestnega in other jaza, times, ki in other obstajajo dimensions, in other v realities. drugih časovnih obdobjih, drugih dimenzijah, We v have drugih said realnostih. many times in the past Velikokrat smo v that these preteklosti other že rekli, aspects are aware of you, da so ti but it has drugi been aspekti v zavedanju in se vas zavedajo, for the ampak human to be izjemno aware težko of your je other bilo aspects. človeku zavedati se Now, svojih drugih aspektov. A zdaj, Because of your openness, because zaradi of your vaše willingness to be odprtosti, guided zaradi vaše through that pripravljenosti, simple da vas exercise vodimo of your breath, in da smo vas popeljali skozi to preprosto vajo z dihanjem, ste se odprli in dopustili, these subtle da so se vibrations, these Elohimi subtle energies lahko lotili poravnavanja teh nežnih, prefinjenih energij znotraj vas. this doorway, this In opening tako to your superconscious self so zdaj and ta the other vrata, aspects of self ta odprtost do vašega superzavestnega jaza if you are ready, in do višjih that you aspektov. can start to consciously connect No, videli boste, če želite in če ste pripravljeni, da se lahko začnete zavestno povezovati z drugimi deli sebe. and one of the greatest gifts that you have made Eno največjih is darov, not just to yourself. It is ki ste jih beloved, poklonili, ni le darilo za vas same, as a whole. ampak preljubi. For To as je you vaše have darilo created this človeštvu field kot together, celoti. Kajti, ko ste this skupaj energetic, ustvarili this to polje, potential is now available je ta in the energija morphic in field ta of potencial zdaj na voljo v morfičnem humanity, polju because you are človeštva. all connected, as you know, in this morphic Kajti, field. kot veste, ste vsi You povezani have v tem created morfičnem a polju. vibration of alignment, Ustvarili ste vibracijo poravnave, a vibration to share the vibracijo, potential that has been s katero gifted lahko to you podelite from ta spirit potencial, through the Elohim. ki vam ga je podaril duh You have skozi created the potential Elohime. in the Ustvarili morphic field ste potencial for v others to morfičnem follow. polju, ki mu bodo lahko sledili drugi. Know it well, beloved ones. Dobro vedite, preljubi, Have shifted this day through vi your intention over these ste days svojo together. namero v teh dnevih, kar ste skupaj, The naredili very spremembo tega trajectory dne of in ta humankind. dan ste spremenili Feel this. samo časovnico, po kateri gre človeštvo. Začutite zdaj to. Together, you have shifted the Skupaj trajectory ste of spremenili humankind. pot in časovnico za človeštvo.
It is doubtful that you will see the effects of this, but know, Morda ne boste know it začutili deeply. učinkov tega, ampak vedite to globoko v sebi, Has occurred. da se je to zgodilo. We have been working with humanity for more than 30 of your S years. človeštvom delamo že več kot vaših 30 let But we skozi have been Alkazarja, working with humanity for many A vendar centuries on your s timeline. človeštvom delamo že več stoletij na vaši časovnici s čisto vsakomer od So vas. it is no accident In that you tako are here now ni naključje, in da this ste zdaj gathering, tukaj. or you are here now as part of Del this gathering te because you druščine, have been da ste following del these te recordings, skupine zato, listening, ker ste sledili tem posnetkom. participating Poslušate in these se vključujete moments of now. in sodelujete v teh istih trenutkih zdaj. And so we honor each of and every In one tako of you, častimo Here in čisto this room, vsakogar od vas, and here tukaj in the v tem moment prostoru now, in tukaj v tem trenutku zdaj, participating ko through the poslušate recordings. in sodelujete preko posnetka. We say again, and we would like you to feel Naj ponovimo the energy behind these words. in želimo, da začutite energijo This day, v teh in besedah. this moment of now, Na ta dan, v have tem changed trenutku, the zdaj, trajectory ste spremenili pot, and po your kateri earth, gre človeštvo Gaia, in vaša celebrates zemlja. you. Gaja vas slavi. Feel. Začutite. We honor each and every one of you Častimo for listening vsakogar od to your vas, inner guidance, ker ste which brought poslušali you here. svoje notranje vodstvo in usmeritev, ki vas je pripeljala do tej Happened for točke. you. Kakorkoli že se je to And we zgodilo za wish vas. to honor also In prav the tako skills, the želimo creativity, počastiti and veščine, the openness to share. ustvarjalnost in odprtost. We wish to honor this one David for his In zdaj contribution želimo počastiti Davida za njegov prispevek s temi and strukturami. beloved one. We in say to you, preljubljeni. David, you are greatly loved Tebi, and honored. David, sporočamo, Take care da of te this beautiful one. častimo in ti pošiljamo for ljubezen. she also will be a great light Tudi to humanity. Maja, za katero lepo poskrbi, bo velika Great svetloba love za and človeštvo, honoring. v globoke ljubezni in čaščenju. Feel the presence of the Začutite many guides prisotnost present mnogih vodnikov, ki so prisotni the in opazujejo. universe is watching. Vidite, The da universe vas is univerzum gleda. already celebrating Univerzum this že planetary shift. slavi ta planetarni To premik. put it in a humorous perspective,
Če na to pogledamo s kančkom humorja, si lahko predstavljate bitja različnih podob, v različnih planetarnih situacijah, v različnih dimenzijah, kako vsi sedijo ob svojih televizijskih sprejemnikih in gledajo program z naslovom Evolucija človeštva. To je zadnji program te serije in že čakajo, kdaj bo na voljo naslednja serija. In ko gledajo, nazdravljajo s pivom ali čem podobnim. Nazdravijo na zdravje vsakomur od vas. Začutite univerzum, preljubljeni. Vaše zvezdne družine so tako zelo ponosne na vas. Velikokrat smo tekom let povedali, da to, kar se dogaja tukaj na vaši zemlji, bo vplivalo na celoten univerzum. Ta dan se je to uresničilo, a vendar je to le začetek tega, kar boste vi in celo človeštvo dali univerzumu. Ta enost, ki jo boste prinesli, ta zlata svetloba enosti, bo počasi pretopila ločenost. In ta vibracija bo tekom časa žarčila iz vaše zemlje in povzdignila celoten univerzum. Ali si lahko dopustite videti, zakaj smo tako polni radosti, ljubezni in hvaležnosti za čisto vsakogar od vas in vaši zavezi do sebe. Vemo, kdo ste, poznamo mnogotere oblike, mnoga življenja, ki ste jih preživeli in se z njimi prebijali ven iz temnega zavedanja, ker ste želeli držati to luč in tako zelo pogosto je vaša svetloba ugasnila na boleč način. A preljubljeni, mi vas častimo. Častimo vašo individualno pot. In vaše poti so vas povezale in združile v tem trenutku zdaj. V globokem občudovanju stojimo v čaščenju do čisto vsakogar od vas. V imenu Duha. Globoko ste ljubljeni in vedno boste v objemu enosti Duha. In tako je.
Okay, so welcome back. We would love to have you Dobrodošli feedback nazaj. about that experience. It was Krasno actually bo, really če wonderful boste kaj for us because napisali, we got kako to je bilo. lie down on the Za couch naju je here bilo and pravzaprav feel res prekrasno, ker sva se lahko vlegla experience. tukaj na kavč in res začutila to izkušnjo. having, like, little electric shocks going through my body. My Sam body was kind of jerking several Sem times. čutil, kot da me trese elektrika. Nekajkrat mi je trznilo telo v tem procesu. Yeah, it was interesting for me. I felt very much the activation David did. Meni je bilo very different way zanimivo. than I did when it was live. Yeah. Zdaj sem čisto drugače začutila aktivacijo, ki jo je naredil David, kot takrat, ko smo bili v živo. Amazing deep peace. Valerie saying beautiful, Čudovit so globok much love. mir, Valerie pravi, Lawrence, čudovito, toliko ljubezni. Lawrence pravi, hvaležnost. so take your time coming back and Vzemite si čas, just ko se connect your vračate. experiences. Waves and waves of joy, peace and love. Val za valom, radost, mir in ljubezen. This was the first activation. We went on to To je bila Slovenia prva aktivacija. and Potem took pa to smo a šli v deeper level. Slovenijo, kjer smo jo popeljali še na globlji nivo. In zdaj smo na otoki Maui, kjer bomo naredili še zadnje sidranje, ki pa bo najmočnejše od vseh treh. Very interesting. Hi, Luca. Clean and clear presence. I like that. Živijo, Luka, Uh, čista in jasna prezenca. Zanimivo Zanimivo je, kar pravi Alcazar v svojem sporočilu. Zdaj je možno imeti močnejšo povezavo s kvantnim poljem, s superzavestnim jazom. To smo delali na Kostariki avgusta 2022. Vse v mojem notranjem svetu, v moji točki povezave z duhom, je prišlo do izjemnega premika. Kot da je nekaj časa po Sloveniji in Kostariki prišlo do platoja, zdaj pa And as we were doing this, I je just pospešek realized for me, eksponentno hiter. since then, every now and Ob tej again, I've just been meditaciji saying, "Jules, sem going spoznal, about da my sem od daily takrat routine, it's like, wow, sem in tja Jules, kdaj I tekom feel dneva so rekel, happy Jules, right now." Jules, so joyful zdaj right me now. preplavlja Yeah. tako globoka radost. Ja, tako je, to se je začelo kmalu po tistem. Zdaj imava pregled nad najnim procesom prebojenja v zadnjih 6 mesecih. Nekaj krasnih komentarjev prihaja. So then, Okay. We're a little bit we're a altered bit right spaced out still, yes. Saranji is saying, Še vedno stva v enem drugem prostoru. Saronji pravi, potopljen v svetlobi, veliko je bilo izbruhov energije in radosti, ljubezni in hvaležnosti. Zdenek pravi, to je bilo izjemno, hvala, hvala. Amanda pravi, občutek praznovanja, ja, ko so galaktiki dvignili kozarce. Nikol, sedim v svojih zvezdnih vratih, sem ponovno v Kostariki. Zvezdna vrata, ki sva jih uporabljala na Kostariki, torej ta zvezdna vrata so bila zvezdna vrata Nikol. Komaj čakam izkusiti te nove ravni. Vseh teh stvari, ki so tako majhne na našem planetu. Čutim praznovanje. That's great, Vicky. Krasno sporočilo, Viki. Oh, cute. Someone saying you look 20 years younger since coming to Maui. Yeah, Maui has that effect on people. Nekdo pravi, izgledaš 20 let Jean's mlajši still kot floating. Yeah, me too, Jean. prej. Jean še vedno I feel lebdi, in a Jean very tudi altered jaz. space right now. Yeah. In čutim, da sem v zamaknjenem stanju. Asking about the time schedule of the retreat.
Nekdo sprašuje Essentially, it starts February časovno, 19th, and there's a 7-day kdaj retreat, začnemo z delavnico, followed by 19. another 7-day februarja, retreat with 1 7 day. dni, potem pa spet 7 dni, Some of the vmes pa days bo are full prost days, dan. some of them are half days. But Nekateri what we're dnevi gonna be bodo doing is essentially polovični, spet drugi building up polni. a really strong energy field. And V bistvu pa bomo exploring krepili močno energijsko polje in the raziskovali, universe has in store for us, really. This kaj ima za nas it does univerzum. mark some kind of, I mean, if, as Alcazar was saying in that channeling, if that was the end of a Kot je series, povedal Alcazar, like a Je- Netflix je It's tako, like- kot bi bil to like konec a neke humorous, serije. Yeah. Metaphor, but Tako I really kot felt that. takrat, ko smo bili v Sloveniji, je čutiti to kot metaforo, ampak res čutim, da je tako. Zdi se, da je to začetek nečesa čisto novega, glede zvezdnih vrat, glede tega, kaj so zvezdna vrata sposobna prenesti v naše zavedanje. I think with that, we can end the stream for today. We do have Mislim, da zdaj lahko zaključimo za danes. From Costa Rica 2022, we have the full audios. Ta izkušnja Kostarika 2022 je na voljo I would v have zvočnem to zapisu. find the link real quick, like, because I did not prepare it, but it's already linked in the product, in the online. Povezavo bi zdaj lahko hitro našla, ampak je že tudi na kvantnem programu Kvantna evolucija. Če ste se prijavili na to serijo, je tam na voljo tudi link do vseh prenosov iz Kostarike. This is very different for Pragitna, because usually we're a little bit more. To je za naju s Pragitom drugače, kajti običajno sva bolj aktivna v teh prenosih v živo, zdaj pa lahko lebdiva z vami You still vsemi. feel very much kind of Ja, in an altered space. Yeah, in a nice way though. še vedno čutim, da sem v spremenjenem stanju zavesti. So I just got the link. Oh, cool! Support team already put it up. So yeah, probably. To je zdaj while you're link. watching this, you can click it from the chat. But that is the link. Our Če nas support team gledate v is živo, really great, lahko kliknete so- na link v klepetalnici. Thank you, Naša ekipa za podporo je izjemna. Hvala, Brenda. Enough for today. Definitely. Naj bo dovolj za danes, Yeah, zagotovo. so this is, yeah, as Barb is saying, what a wonderful experience. Thank you all so much. for Barb being with pravi, us kako čudovita izkušnja. Hvala vam vsem, da ste z nama in soustvarjate z nami Yes, okay, ta so energijska we'll be polja. back again on Tuesday Ok, for the next v week torek of this preparation, bomo spet skupaj and will be interesting to see what v naslednjem comes through, tednu how we priprav, continue to potem build pa bomo this field. videli, zanimivo bo videti, kaj Yeah, bo so prišlo on the in kako bomo naprej krepili to polje. play us out. Pa spet za See konec y'all, Alkazarjevo skanalizirano sporočilo. Vidimo pa se spet naslednji teden. Adijo. Beloved friends, it is Alcazar Preljubi prijatelji, z vami sem Alkazar. on the island of Maui. As you know, we have Te besede vam govorimo z otoka Maui. to Kot create veste, two sva workshops tu na otoku Maui z namenom, to da bi anchor imeli tu dve into delavnici, this location da bi zasidrali energetics of the quantum generator. na tem otoku energijo An kvantnih energetic generatorjev. pathway that flows readily between your human Energijska self pot, ki se pretaka med vašim človeškim jazom in vašo superzavestjo in od vaše superzavesti do vašega človeškega jaza, tako da se vaša človeškost lahko zave already are. veličine tega, kar že ste. An energetic doorway, so to speak. Odpreti A želimo doorway, na nek način energijska vrata. a doorway to Vrata access for Se those who odprejo are v svet na drugi strani. amazing. To je dostop za tiste, ki ste pripravljeni do izjemnih energijskih
izkušenj. So, beloveds, we are inviting In you tako, preljubi, to join vabimo us vas, as bodite we z nami, prepare weeks ko se beforehand pripravljamo for nekaj tednov the naprej two workshops. We will be za holding ti soon. dve delavnici, ki jih bomo imeli v This kratkem. preparation will be an Ta energetic- priprava bo energijska. Do you wish to be part of opening this door, Ali želite biti del sharing tega this potential? odpiranja vrat, s čimer boste podelili ta potencial z drugimi?